ugo kaundu njenga nawe kamuno kirare gikeno kuri andu akora 300 kaunti-ini ya Kajiado riria maratugirwo na ndea ya kuhinga mwaka ni atongoria ngathĩ itiganĩte kuma kaunti iyo. Mwelekeo mzuri na itasaidia. Akoro aya na aria naikaria shagi mwena wa Ngong magunĩkĩte na ũteithio wa irio ndũmwe na indo cia kĩmũciĩ kuma kuri atumia a MCS a kaunti iyo na aria maraumagarĩtio na mutumia wa gavana wa kaunti ya Kajiado Edna Lenku. Na nashukuru kwa siku hii ya leo kuwa mahali hapa. Kwa kukaribishwa hapa siku hii ya leo ama kualikuwa siku hii ya leo na bibi ya governor, tunashukuru sana. Kwa sababu ule mula mwingine umepita, tumekuwa mahali hapa na tumekuwa na governor lakini hatujaona hata bibi yake hatumjui. Kwa hivyo siku hii ya leo imekuwa kielelezo kizuri kwa kuwa tuna ile serikali inafaa kutusaidia. Ciana cia ndigũ icagi-inĩ icio nacio nĩ iragunĩkire na ũteithio ta ũyũ ndũmwe na indo itiganĩte kũrĩa matanahota kũhitha gĩkeno kĩao. Mwelekeo mzuri na itasaidia. Mwena-inĩ wake mutumia wa gavana Edna Lenku nĩ eranĩire gũtigĩrĩra igongona ta rĩrĩ nĩ rĩathiĩ na mbere kwa ihinda nĩguo gũtigagĩrĩra arĩa matehotete nĩ magunĩka. Here so that we can share the love that God has given us, and sharing love is not only by seeing them but also by giving what God has blessed us. We thank God for the county government of Kajiado who has given us opportunity so that we can work together. And what I'm telling the people of Kajiado North at this moment is that they should embrace the devolution simply because it brings services closer to them. Ngiribotera Kameme TV, Jitagomora Wagunya.